Kad će pare što smo običali da budeš? Uvedi mi video. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Omarovo, pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Muvaru kanal. Hvala. Ja sam Belma. Ja sam Omar. Danas radimo Pogodi pjesmu, to jest kako se... Ja puštam engleske pošto ona je iz Amerike. Ona ne sluša naše pjesme, tako da ona će puštat meni naše pjesme, a ja ću njoj strane pjesme. Prvo ćemo ići po 3 pjesme i po 5 sekundi. Tako ljudi, ako ste novi na kanalu, pretplatite na kanal i moram da pozdravljam ljude. Pozdrav za Lela Ramić, Kill Arena. Eto, pozdrav za vas dvoje. Ako i vi želite pozdrav, što treba da radite, trebate da lajkujete video i da se pretplatite na kanal kako bi prešli 1 subscribe. Pošto vam smota jer ja povijest za životu, nekom prvi počne. Thunder, ko ono pjeva, sad čekaj sam da sjeti. Jel Thunder, jel? Nije. Sačkaj. Nije. Pa znam tu pjesmu. Samo malo refrena. Ojde bu, izaš prije 9 mjeseci. A znam i tekst i sve. Ne znaš pjesmu, nije ne tvita tekst. Tako je da, 1-0 za mene, pjesma je... Believer! Ej, ljudi, neću ženjati s tobom nikad. Svaki klip ona mene ubije. Rasta noćima, jel? Rasta noći nemirne. 1-1. Polovično. 1-1. Znao sam pjevače, znao sam dio naslova. 1,5. Nije nego 0,5 prema 0 brojiš pogođenje. Kraj! A što ti tako meni te pušta što ja nemam? Pjeva je Era. A otkad je to? Što otkad je bo? 2016. Ceca. Ona nova. Čekaj. Ceca i Saša Matić laže od motorni. Nisu, ali samo se rekao... Pola! Nema pola! Nije pola! Pola! Nije Boga! Jedan je... Nije! Da malo smalo ne vidiš 0,75. se. Ako ovo ne znam, ješ ubi se. Imati. Ko pjeva? Čekaj, znam, sačkana ženska... Ima tako lizalo. Lizalo to ima, pola njezinog imena. Čupa čup, zalik. Kako se ona zove? Ne znaš, brate, ništa. Ne znam, ja... Još si čula Ayman Albert-Shows. Pa znam, Elbeć. Ova se ne pika, ali samo poželi pjesmu. Je Bog, to je Ed Sheeran i ovi vamo. Lepa vrena, da se peva ili se peva. Je li važno da se pjeva ili peva? Nije li bogat? Zariva. Pošto sam rekao... Jedan. Molim te sam... Reža, gasta kameru, ponavljaj da čujem što sam rekao. Je li važno da se pjeva ili... 1,5-0. 1,5. Hajde sad ti meni to daj mi neku fotografiju, a tebi sve poznati. Znam taj glas, sačka. Ko je? To je od Loga Paula, brat Jake Paul. A evo, nećemo, pošto juče izašao, ono baš teško da čuje od juče pjesmu. Nisam još... Nećemo njegov, sad ćemo naći neku drugu. Ba ja sam znala da je Jake Paul. Da, po glasu. Je li to onaj Adam? Ne. Čekaj, onaj Levine? Ne. Čekaj. Do you love me or not, tako zove pjesmu? Ne. Kako? Ne. Love me or not? Ne. Ne. Yes. A jes, je. Znaš pjesmu, al pogodi. Evo ti drugi dio. What lovers do, jel da je, kako se zove, What lovers do, kako se, jel, nije to onaj Justin Timberlake? Nije. Mislim da je ovo pola pojene iskra. A jes, ko je? Maroon. Maroon 5, a unutra onaj Lavigne sa njima pjeva. Ma ja bola, on bio na snima i pod slučajno viku mi go. Nije, on je pjevač, pjevač te grupe. Ali ja sam mislila da je to njegova sama pjesma, nema veze. Ajde tebe. Ajde, 1,5. Looking Rada Majnulović. Nova ona jeba moja. Tijela. Nije, pola 2.
pola, a izaša ima. Ona je pustila pjesmu Radi meni loć, ja sam pogodio pjevačicu. Tako da imam pola boda. Ajde. Ajde. Sad je mene i ovo je moj krug i poslije toga idemo finalni. Nakon ćemo baš teške pjesme i samo ćemo melodiju slušati, ne tekst nego samo melodiju. Ali hoću im, to je nešto poznatije što ja slušam, ja slušam... Ne pitam šta slušaš, nego nisi ti mene pitala. Znam ja šta ti slušaš. Ti slušaš Rastu, slušaš... Ne, to se posluša jednom. To se kaže posluša jednom. Dobro, ti slušaš... Sinan, Ipće! Ali i ovi slušaš, ja to 2 put čujem. I kažu nisam mogu pjevati. Dobro, a tekst, ništa pikao se, nisam znao gdje je tekst. Ako ovo ne pogodiš... See you again, Charlie Puth, Wiz Khalifa. Bravo, ajde. Imam 1 bod. 1 bod. Nije, imao sam tamo... 1,5 imaš, ja imam 2. Zar ne, imao sam 1 bod. 2 put sam samo pogodila. Ja, eto. Znači imam 2 boda, a ti imaš 2 isto. Ne, imam više što sam dobio pola. 2,5. Ajde, idemo. Finalno. Nas tu nogu, bo ubi me. Gledam šta me gura cijelo vrijeme. Svaka pjesma je stao Dace Lukasa. Odustaješ li? Pošto ću biti? Nemanja Stevanović pusti. Nikad čuo za... Sad ti! Brate, 20 sekundi dovoljno ti je. To je Ellie Goulding, samo... Haj samo molim te... Ne može refrena. budi. Ja sam tebi refrena. Nisi. Ja sam... Znaš ti koliko sam ja tebi pustila onog, jesam boga. Pa nisi rekli, ona kivaš nije poznat, ovo je poznat. Samo 2 sekunde. Love me like we do, Bog te čuo bi gluh konj. Saša Matić bi razumio. Znaš šta Saša Matić kaže kod djeta na rođendan? Šta? Bježite djeca, tata seče tortu. To be ja. Hajmo još jednu. I on se šali na svoj račun što se ja ne bi. Hajmo još jednu. Hajmo još jednu, evo sad je... Dosta bola. Sad je 2, 3, još jednu, možeš me presiti. Nije su sponzori poslali što. Razbio sam telefon moj ovaj. Sa nama dječiko! Pa kako što nisam sjetio refrena? Jesam gluh! Ajde, ali ne znam, haj starije malo. A slušala si, čula si je kod mene? Ali ne znam, 100%. A bo, slušao sam Ajde, ovako sam pobjedila, hajde. Kad je tek izašao, slušao sam i dan i noć. Ajde. Evo, još refren iz početka. Svjetla moga dana, Vukmo. Nije Vukmo, nije, sačkaj. Svjetla moga grada... Čekaj, čula si tu, ne vrijedi. Max, Mostar. Svjetla moga grada, svjetla... Crna bambara. Evo su propjesu. To. Voljam. Kada pogledaš u geto, geto pogleda u tebe. Kada pogledaš u geto, geto pogleda u tebe. Bang rap! Ajme na menu! Ne mogu ponad, pa ne znam da mi pravo bude, samo... Pa bolje briga! Imam thumbnail. Dosta, smiri. Smiri, ba, ne vidi oni sve. No nek ne vidi. Bona dobičko. Hej mama, gazio sam kada mu lošim tenama. Hej mama, gazio sam haj! Nemoj se derat. Molim, Rika, pa ubije me, čuj, nemoj se derat. I tebe kad kolju, kažu ti nemoj se derat, jel? A jebim ti. Ja sam vidio nije ovako. Hud prozuvi. Dosta, boj tu bila. Nećete više. Evo ljudi, da vam predstavim zadnji video sa Rutom. Dobro, ko je mene zvao? Ti mene zvao. Nisam. Dobro, zvao sam da snimam, pošto nisam imao ni s kim drugim. Svako drugi. Ovo je zadnji. You can see me, my name is... Gla magije. Ljudi, to je to od klipa, vidimo se, ako se ne vidimo. Treba 6G, ne stupni. Morate uključiti one post notifikacije da bi mogli biti alarmirani kad god postavim. A šta ako se ne vidimo? A ne fail. Ono kupu. To split me sjećam. Ništa ovo piše. Sada Belma treba da dođe i... To si već došla.
Aj mrš. Idemo.